सोनिगले छुन जात्रा पर्व जुइबले दक्लेन हापा नेवा समुदाय दुनिया ठिठी कठया परम्परागत सांस्कृतिक बाजा थागु चलन्दु नेवा समाज मनुया जन्म जुसानिसे सी बले तक ठिठी कठया बाजा छेली फथे बाजा या सटा दत्किजक जात्रा पर्व छ छढाई देश दुने लिसे देश पिने विदेशे तकन नेवा बाजन नेवा तेगु बिस्क कठया मसिका बित क्वाली याना चंगुदु तर लिपाङ्गु इले अपया वगु पश्चिमा संस्कृति व अनया बाजा प्रभाव झिगु परम्परागत बाजा त नहना उनीगु खला ठका आपला बाजा गुरु तेगु ग्या चुकु बोलना चंगुदु थोए चोले नु पुस्ताते त परम्परागत सांस्कृतिक बाजा थाकेगु वथुकी आकर्षण अपेकेगु तातुना मध्यपुर थिमी थिमे बाजा या प्रशिक्षण बिउगुदु विश्वविनायक थिमे खलया सक्रियता नीला यंक नियम मल्याक प्रशिक्षण ते त थिमे प्रशिक्षण बिउगु ख फटे नीलयंक बिउगु प्रशिक्षण जाजो पोंगु बिहिबा चपा चतवाले बाजा पिथना प्रशिक्षण कोचागु दुख बाजा पिथना ज्याजोले पिमती प्रशिक्षार्थी तेस छक्ला थिमे बाजा बज्याया आगु ख थिमे बज्या ज्याजोले ओरल्या छ या नाय इन्द्र बहादुर प्रजापति बाजा गुरु विष्णु बहादुर प्रजापति या त हना दिगु ख खेला प्रत्येक वर्ष 1 महिने 15 दिन ट्रेनिंग चाहिँ बिया हे बालका कार्यक्रम या सेने चाहिँ समय दे मोरि छका मोजनी 46 वर्ष ये बजल गठो तिमी पिट्नो र कार्यक्रम दिएको तर मे मेथा जे ठो एक 6 महिने जति मेथा न सेना हार से जी सेना चुना ठठौ ठसे याम भएको ह चाहिँ ठठसे कहाँ पास पिछा गाले यो सबै बालो चीज अठो प्रशिक्षण बियो लागि ताउ खसा दक्ष पहिले छि नासा जो हेवेमा हुआ जे नापसियासा पक्की मोजुला नासा जो हेवेमा हो थाटे पाटपले थाटे जात्रा भने सेलो अनि आठो 2 महिना प्रशिक्षण बिले जी गुली थाउ उली मस्तसँग थासेका नासा जो हेवे चाहिँ या फेकेर उली लागि प्रशिक्षण दिमा अथे ज्याजोले बाजा प्रशिक्षण बि त ग्वाहली यापी व्यक्तित्व तेतन दसिपौ ललहागु ख खुसिया बिस्का जात्रा या तता तुना व नेपाया परम्परागत सांस्कृतिक बाजा या संरक्षण सम्वर्धन यागु आजु थते प्रशिक्षण बिगुजा तस्क चोछा बहजु